ajmo ljudi malo, ajde. Ajde ljudi, ajde. Yeah, samo da ga uhvatim, yeah. Bolje da si sine ostao kući igrat kantera, izgledaš ko Karina u 5. danu aftera, yeah. Ovo ti je sine dženaza, posle betla će se sine bacit sa avaza, yeah. Aha, yeah. Sada ću da glumim zeku, pjevam evo, jesam možda batal, ali branim Sarajevo. Gdje su ti pare? Ja u ovom beku moram betlati fukare. Druže, treba malo deti, bolje diši. Spominješ Sarajevo, ti Sarajeva nisi, yeah. Rima mi je oštra i probošće još jednog debila iz jebene Vogošće, yeah. Neka šeitari dajte hoće, priča Sarajevu sam rođen. Gdje si rođen ti, brate, šta je bilo? Da li želiš možda da mi sad sedeš u krilo? Yeah, sine, ja sam ovdje šiter, krene baca freestyle i drogira ko printer. Yeah, ajde kući zigar, tvoj stil je vrša moje masli nego Darko Richter, yeah. Ne jebeš Darka, za tvoj freestyle ne bi trebala ni marka. Meni kažeš da sam siker, a ti se kriješ u podrumu kao sprinter. Yeah, došao sam. Dobro. Izvin. Biće prilike, ali ne još puno. Idemo drugi put. Prva riječ je sindrom. Dobro. Sindrom. Druga riječ je... Znamo je 3 puta da ponovimo. Sindrom. Druga riječ je... Ajde reći ja, limenka. Nosi mi u lice. Imaš ti Štela treću riječ? Ja imam treću riječ, zove se šlager. Važi. Nova. Yeah. Izvoli. Aha. Finale. Red Bull. Ajmo ruke malo gore, ajde, šta je bilo? Brate, bacam rime svjetske, a te na betku zgužam ko limenku sarajevske. Al nema veze, brate, ti nisi nikakav vidovan, brate, zato što sam za tebe ko Parkinson sindrom. Vidim da se treseš kad staneš ispred mene, al brate moj, ja sam jebo takve žene. Nema veze, brate, imam ih na lageru, al bi bolje prošao da si sad na malom šlageru. I šta se smije? Brate, vjeruj da ne trebaš da zoveš šliju. Nema veze, brate, želi majice su sive, i zato što te zgužvam kao limenku pive. I nema veze što sam rekao to isto, reću 2 put, a zato sada ću da te zakucam u tabut. Nema veze, brate, nije neka paza, ovo je finale, znači njemu je dženaza. Ja trebam dalje ići, ti meni nikada na betlu nisi mogo prići. Nema veze, vrati se kad bolje navršiš, dođeš u ESA samo da ganče završiš. Okej. Bio ovo duha. 3 riječi koje tebe sljeduju je mahala, policija i kačket. Yeah. Idemo još jednom. Ajde. Da ste sine pičke, to vam se vidi po licima. Nađi me u mahali, ganja me policija, yeah. Previše si napet, s betla ću te skinut, brate, ko sa glave kačket, yeah. Betla malo šabanu, kume moj, vrati se u mahalu, yeah. Ima da te iskidam, posle ovog betla, brate, će me privesti policija, yeah. Sine, tebe jebe dikcija, brate moj, sada ja sam jebeno inspirisan, došao sam da te pričam, nazovi mamu, reci joj da naruči ti nišan. Yeah, brate, neću da se jebeno ikad stišam, da si sine bolji, sam ćeš reći nisam. Dođi sine kući, onda me disaj, pa ko kurac nisaš. Vidi svaka glava, izgledaš mi sine kao jeftina raba. Yeah, brate, moje linije mi traju, ko raba u mahali što daje ga za cvaju. Yeah. Okej. Ovo bi moglo biti gotovo. Žiri će još. Žiri nije odlučan. Idemo još jednu rundu bez zabranih riječi po 4 lajne. To je to. Ko je bolji pobjeđuje, vrati. Idemo, nula počinje prvi. Još jedna runda da bi žiri odlučio. Bez određenih riječi. 4 lajne. Idemo. Da li
nisu riječi, ali riječi nisu bitne. Odavde ćeš otić samo u kolima hitne. I nema veze, brate, ni to nije bitno. Najbitnije je što ću te sad izrezat na sito. Ovakvi nisu bitni, ti bijesi sine kao kreča, ja sam crnac kao 50. Moj stil keep it real pleasing, ko easy ti šiziš. I kakav easy, i brate moj nikada ne kliziš. Brate kažeš da si 50, al mi više ličiš brate kao Steve Pretty. Moje sine rime svježe su, tvoje su rešpečene i ponavljaš linije, brate već rečene. Moje su jebene, brate moji totalno ledene, ne možeš na mene. I nema veze, zato što su rečene to nema veze. I brate vjeruj sada loša ti je spika, ali ovako će izgledat finale dva lika. Sine prema tebi dišim kao za parama, zakopat ću ga brate moj na barama. Tebe sine ubila je Dandara, svetla ću te moj sine gore nego Gagara. Okej. Ovo je finale Red Bull replike 2017. Još jednom ćemo baciti pogled na žiri. Žiri se raspravlja, potuče se na kraju. Možemo još jednu rundu, ba? Jel rade još jednu rundu? Jel može još jedna runda? Ljudi, može malo buke! I dalje smo neodlučni. I dalje je žiri neodlučan. Idemo im tražiti još jednu rundu. Jel ja sam prvi? Arod kreće prvi, dajte sve od sebe. Ima da te riješi beretom, sine moj imaš 30 kila sa mokrim krevetom. Tebe sam pročitao ko čitanku, dijelo ovog klošara bacit ću u Miljacku. I ne znaš gdje je, i nema veze brate crtate ko sprejem. Brate tu su te budale, i sada ću da mu citiram on se dale. Opet ću ti brate jebat malu povijest, ponavlja se, opet ćeš najebat u finalu. Jebem te u snavu, nazovi me brate kada dođeš na jalu. Kada dođem na jalu, da pred svima od tebe napravim budalu. Ova igra sad je vrela, jebate i jala, čak i kad čura cijela. Moj druže ti nemaš veze šta pričaš, ti si sine jebeni duplikat, ne bi probio definitivni beogradski sindikat. Kakav sindikat, treba mi vode da bi ti bio duplikat. Rekao sam treba mi vode, al zvaću te brate kada dođe do slobode. Što se mene tiče, možemo koliko hoćete. Ovaj žiri i dalje izgleda kao neodlučan. Evo ovako, pošto mi se baš ne možemo dogovoriti, jesu li ljudi za varijantu da bace po dvije linije, bez bita, bez iče, ko je bolji, bolji je. Jeste li za to? Nula, može. Može. Namještaju po dvije, ali kako stvari stoje, džaba se ovdje došao kad je regionalno moje. On želi ići u regionalno, to je meni abnormalno, jer mene da se pita ne bi prošao ni u kantonalno. Odluka je pala i gotovo. Hvala, mogu li ja samo nešto reći? Hvala ljudi svima, stvarno mi je bilo beton ovdje, znači napravili ste atmosferu, ma gori se vidiš, ne mogu da pričam. Hvala vam i pozdrav svim pravim glavama, to je to od mene. Ovo su bile po dvije linije ubitačne, brate.